Mala kurun wangawen chi brown ball kana International Radio America. Raja ga yaga tongnat ko tongne netena ka janta bangwan ma guru ti ko tibaladia tibia liang dien bia janok. And wala a chanka walwan ka payan diodian ron kizne dangra with the well badak. Nama a information ka yen mas ne ka dial yan kuling ne ka dial ka gaspela mai wo to la de nit to ka katum to ka Ethiopia to ka Kenya to ka Uganda. And wo pain kun mengai rane puju wo ka ba mai dung at pela mai wo mengai je puju wo ngodal yel janga ka je ka chi yen chi wolonga gore wo bi yen bu ka bezdo immediately a information ka ka ye yen chi mar dial te lamas ne ka ka pela mai wo teram ka mai te la janga dwai ka mai ka kal ka wo dwai ka jang mai man me ye wale and wo wojoro ka katum wojoro ka adis ka wojoro ka Kenya ka Uganda wana ka bezne kon ajan kia shuna no wen men twil kana ming dolan chwaran jalab en chwala taban da nga chike unimis chwat ka bentiu cha unimis gan cha wo chwada kan cha na ja karek illegally yike refugees chike unimis wo chwat angu ko kon lel ga katuma ko kon ba ko malong na ba ko long kon nur outside world kana ga Canada ka US ka Europe ka Australia ba ko malong na ba ko long mugur nukur ko wo ka bezdu ka nyetut ka pagak ka akoba ka wat ka bentiu ka pangak ka ayut gore laro kuma ga chok ka ganga nuar community ba you could immediately mate je mai awaka ya taram hiya kama bada information mugur wa bakam ye mukana lariye a general garway wala general kong chora la ka I believe chikana lariye but very ro nyoko metke and we chana yen wana ping agen kia chunen chenga dan ka damanda no to chuo luang me che lelion ngot ko nyatut ka pana nyang ka topot me che lelion ngot tedi melunu wo chana wore ching chana wo ka business kon gor wan go te business kon bana gad bana dolo wagang ka shur ti chi lar bu gosel so Sudan en je roya dan guro ba lar ye wo rodun mitele jikur ku nay contact ba ji muy ko kud be may do wakan bilel tabande ngay ka natal fakir ma yadit kana groupe bi ngal wongot en jeno Wulang Community Association under the leadership of both Raz one United States of America, the Golden Wulang, kon member dial ngay na je wo ko the one ka paidok to kon kangar mabangar ko Omaha, Nebraska. Kon member dial the citizen of Golden Wulang, banate kangar ka chang ka jandang dok with the kel ka pai and diodian. Ayut of USA, ga wor ka ayut bigate kangar ka chang ka baraw ka pai ngwan ka Omaha, Nebraska kamla chala social hall. All Ayut community member KG nedi lai chal ka ga wardial ka United States biga takangar ka chanka baraw ka paingwan enje no mo rajama awaloy duni no ka tungnat ka tungne netinat en woji Ayut dial biga taka party ka chanka changa baraw ka paingwan N.I.R.A Community Development Services of United States of America but ka general lazim meeting mo by chol ko 26 ka paidi ka Memorial Day kon dial ngay na yewo the general assembly by chol ka chanka jandang rew with the bakel which is the Memorial Day ka paidi kon dial cha kon gorsin ko ban report year men jilet ka ga chok kiye ko kon member pu jelot kon ye N.I.R.A community ban yor yow kana te ko ken dial ban la emergency contribution kana tin dial ngor kon ke ban ka walling ka bran wote ka question ka neret reide to ka kenden guru wo bi alin ka tungnat ko tungne ne timna lara nyumar ni nyan char dang ka shek nyu ka ngat ka shek dwara doron lai chal ke dor che wauteng ha nyumar nyan char dang man kut ka ne nya jok lara jeta lwa shegan ka madin ko wo chi na International Radio chi je yor yo na International Radio bare me done forever ko wo balan maga an wo ngaje ye atok chen mi cha tok cha belat engeno mi cha tok cha belat right now International Radio wajen ko la media outlet ka jamo melunu wo men dan ngaje atok ka jen bu community dung ne ne tana da metego balat ko tongnat ko tongne ne tana da jen bu kulungut ka na International tega tam raja ne cham ko wo che yukko men ka dial cha ka yalla ka ka men me bina chu ka studio de me che yu ko ten gur ka e chika rong kan dial to ko ka no guro balat yo ko tongne ne tana avan chi brown bull Canada International Radio America here in USA.